تماشاوان هجا جاره کتین به خیراتن برنامه کرویزیون یا دنگ امریکا ما و هفته جمارک راپور جواره آماده کریه. تماشاوان دلال دم باش. سرهالدارین چکداریان سوری و گروبین دینیان اپوزیسیونه تبلوبونا جبونا سوچی کلوبره دمهاوره گرین به تندی رد کن. نزدیکچل کومن جدا iddia دکن که روسیا آلدگرا رژیم اساده و به کنفرانسی دخوازه هفل نتیمن یک بوی پوچ بکه. روسیا باور دکت کنفرانس آشتیا سوریه کو بریاره لمهابئت لسوچی بیتا پیک اینان پینگا وکا گرنگ بو گهشتن برای کفتنه که لسوریه و چزیان ناگهین تا بزاوه نتوینیه گرتی و دانستاندنین جنیف. داخویانیا روسیا پشتی روژه که جبیان ناما پتر جچل کومالین چکدارین سوری دگر رکبریا سیاسی دید اوین دبیجن کنفرانس سوچی یا لسر پیشنیازا روسیا هولک بو هلوشاندنا دانستاندنین نتوین اگرتی اوین هرج سال 2014 بردوامن. موسکو دوید سرهلداین سوری دست داخوازا لادانا سروک سوریه بشار الاسد بردن لی اوی داخوازه و توایا کنفرانسا سوچی ردکن وش بدی جنیف چه چاره سریین دی بوشار نافخوی سوریه نابینن. چارەسەری دەوێت لە بن چاودێریە ناونەتەوی بە گوهەی زاراوایی جڤاتە ئەولەکاریە وەرگرە و ئەم باوەڕ دەکەن کۆنفرانسا سوچی هەولەکە بۆ فەنوفێلان بەسەر بریارên نێونەتەوی دەیە و دداویەدا رووسیا دخوازە بالادەست بە دپرسا سووریدا. بریارە کنفرانسا سوچی لە 29 مەها یەک بێتەکردن پشتی روسیا و ایران و ترکیه لە ئەستانە لەسەر ئەجندا کارێ وێ ڕێککەفتین و سەروکێ سووریە پشتەوانیا وێ دەکەت. ئەرێ روسیا دخوازە سوچی جهێ جنێڤ بگرێت. بالتأكيد هذا غير صحيح. هلبت أفنا راستا روسيا هردم دبيجت كونفرانسا سوچي نجي جري جنيفا وبالرئيس دومستورا في راستيه دزاند بباورا من سوچي نا كونفرانسا سياسية لأو قناغا جرينجا بو آراميا روشا سوريا. ترکیه به تندی دجی بجداریا کردان د سوچی داود بیجتن پیاده او 25 صده جخاک سوریه کنترل دکت نابد بجداری سوچی ببت و وان به تیرورست ناف دکت. لحفتی آبوری روسیا گوت بو او داخوازا نونرین کردان بکت. لی برپرسی تیکلیم کانتونا جزیره بیان نامار و بریا خوسر درباره سوچی لسر مالپرا خویا تایبتا فیسبوک بلاف کر و تیدا داخواز دکن بجداریا کنفرانس سوچی دوی لجرناو ریوبریا خوسر بید. دگل زیدبونا باندورا روسیا لسوریه لآلیه دی کاریگریا امریکا لاواز دبید که توایا هزا خویا سیاسی و لشکری بوشتر دجی داعش بکار دیند. اره امریکا پرسا سیاسی سوریه لپشگو هاوشتیه؟ مخابن اول راستا لدسپیکی امریکا دگود گلی سوریا دوی بریارا خواب بده و دوی اسد بچید. امریکا بتنی پیشگیریا کردان دکه. لورا امریکا دزگرتیه. اگر ریوبریا ترامپ خوازه جه امریکا لسوریه بهز بکه دوی هف پیمان مزنتر پیدا بکه. تبی حولن چاره سریا سیاسی چل سوچی یان جنیف حکومت سوریه بردوام لسر آرماج کرنا دورا ادلبه او دورا بتنه دست هیزن اپوزیسیونا سوری دا مای کول داویه روشا به هزا لسر ارده رنگدانه که قایم لسر میزا دانستاندنان هیا. خالد فتاح دنگ امریکا. شهر گرانی سوریه هم خرابیین برفره هم جد درفت آنین هوله. دوی شهرده کردن لسوریه درفت دیتن که هزخوا خورتر بکن و دجی داعش شر بکن. آمده کارین وان جهین بردوامن. هزین پاراستنا خواسر لروجاوا بردام پروردهی و لشکری دکن و چالاکین خواج روش بروش خورتر دکن. عبارة عن شوية حواجز ومقاطعات. اف چند چمبر و آستانگین هاتینا دانین جه چند بازنه یان پکته چمبرین آسایینه و هر یک هول دده بکار بینه. جبرکو لحریم گلک جهندن ینوکه ویره هنه. اگر خوفیری کنترولا سربدنی و عصبی نکه نکاره راحت بگره. دشتری درش و دجوار یه سوری ده کردن لوی والاتی درفت دیتن کو پروردهی و لشکری بستینن و هزخوا خورتر بکن. نها او حاول ددن کو هم آخا دمن دست خوده هم جا خلکی لسر و آخه بپاريزن. پروردام تدریبا کو ام دبینن ولو دسته خاله اساسی دم پرورده دبینن یک جبونا حمول اشکال دنیای ولویه یعنی ملی فکری ده پرورده دبینه دو ملی نفسی ده پرورده دبینه سه ملی جسدی ده پرورده دبینه اب هر دو مجارانا جی هر سه مجاره پرورده جمع هنه فکری هیه نفسی هیه و جسدی هیه نبتنه کرد ده هزا پارستنا خواستر ده جهده گیرن اف پروردهی نزن نهمه ها درجه و پشت وی دمی او جبو پارستنا گلن خواه آمادنه.
ام فيدي قوات كوماندوسن ام فيدي تمرين جدهاي وخورت بن ام خوازن قواتا ما جسدي ام كاربن في قواتا جسدي خورت خن وام كاربن دفا شرادا ام ديجي فا شراب بسكنن وام برسفا خو بدن هێزên Kurdên li Sûriye di sala 2013 û vir ve şerê dijî Daişê dikin. Ev hêza henha li heremên ji destê Daişê hatî rizgarkirin cih dibin. Piştî ku reqa ji rexistina tundre Dewleta İslamî hata paqijkirin, civaka Mesîhî jî êdî dikane rojên taybet pîroz bike. Piştî çend salan careyekê ku li dera bajêr ya wêrankirî dayîkbûna Hezretê İsa an ku cejna Krîsmas hata pîrozkirin. Ji bo wê jî kilîse ji mayîn û bombeyên veşartiyên Daişê hate paqijkirin. اولا خريستياني وكي حر اول ومذهب لباجار رقاية راستي پر زورداري و شدت هات جمله چکدارن داعشيفا. اوانا سيستما خويا آبوري لسر خريستيانان فرس کرن. و الگوروه که جزیا جوان گرتن جبو دستور بدن وان دمالن خدا بمینن و سرگون نبن. و هر کسی گو او جزیا نددا داعش اوانا جرقاية دردخستن و داویتن دروای دولت آخوا. ریخستنا داعشê dêr girt û xaça li serbanê dêrê bi talan bir. Ji vî alîve hind xurtan xwepîşandan encam da. Daişê gulebaran li dijwan kar îna û xaç bire cihekî nediyar ku kes pê nizane. Helbet dêr rastî gelek wêrankariyan hatiye û pêkhateyên wê ji aliyê Daişê û leşkerê azad ve bi talan hatiye birin û ew weke xenîme ji xwe re dîtîne. کنیسه مریم یا گو پیکاته ارمنی تیدا نمیجا خواه دکر و گهستن ناواندا زکایت یا اولا مسلمان. دما گوهیزن سوریا دموکراتیک قصده نیزی باجار بون داعش تونل کولاندن و پشت را ماین چاندن. ببونه سرسال و ججنا کریسماسه قصده و انجمان راقا یا سیویل سازیا روج یا راکرنا ماینان ارکدار کرن گو کنیسه جماینان پاقش بکن. دا گو باورمندین خریستیان کانبن تیدا ججنا خواه پیروز بکن و نمیجا خواه لدار خن. نام لرقنه کنیسه ابون جبو سرساله کنیسه دا جم برايمه مسيحي وانا پیروزه روجه که پیروزه اما گو هم جواک منظمه روج خاص دستگی که وک چافگری که لوی کنیسنا بکن تشت الماء داد غصة كر كنيسة داعش هدم عندنا ينانا خار آنجا ما قوي برماينه دمينه مرة كان در دوره كنيسة باغش بگید ناوند راگهاندن یا قصده پشتراس کرگو او بارگاه اولی جماینان هات پاقش کرن و آماده جبو پیشوازی کرنا باورمندان. محمود بالی دنگ امریکا باجار رقایه. Gefa Tirkiye ya ser Efrînê hîn berdame û çendîn derê derdûrê ji bombabaran kirîne. Her wiha firokên çavdarî li ser Efrînê jî difirin. Newz rûreşo agahiyên berfiratir hene. Gefên karbidestên Tirkiye li ser Efrînê didûmin. Artêşa Tirk û di nava axa Sûriyê de jî bi cih bûye, rojena herêm û deverên Sinûrî tûbaran dike. Her wiha balafirên keşfê jî li asîmana Efrînê digerîne. شینین افرین جی کمیرای مران نرینا خوش جوان گف و گرین ارتشا ترکیه تینن زمان. جرأت تعداد ترکیه ندانه و ام افرینی خبر ندن ام افرینو ما افرینو مایه کال و پیر و کچک و خورد چجور ام افرینی خبر ندن و افرینو رنگین افرینو مایه و حیا ام هنجی ام خوینی خبردن سر به عردی گم خوینی خبردن ام نپوش مومن موزال ولتی مایه گرک ام خوینی خبردن سر به ولتی از بدرج افرین ما ادو خوازم بیشتر که اردوغان را بشینم ام لبدرینا اومدت خبر ندن حتی ام کنن انکه بپارزه بكون أقريخ أردوغان هندو كرياج بيد فكرة لعفرين يخي عفرين ماكنة بيفلكي خو يفلكي خو أم دسج ولا تخو خبر نادا رژیم ترکیه دولت ترکیه وكين زانن هر وقت تو داوين سنف عرضت ما اسماء قرار خستوندیه ام عفرين برنادن اف ولات مايا اخ مايا جاكي دورو توپا داوي ما جاكي تيارات حافي مراتم دگره که ما چوب کنزم افراد بیم بلا واتشتی برده بلا واتشتی نرند برده بلا زانه بيجي ام دست جفر برنادن گچه بکه نه تیارا وره گچه وره ام برنادن
أجملاتي عفريني ما أم إزدي عفريني ما أم وكي ملاتي كرد أم تجاري أم دستي خوج خو ولوتي خبر نودن أم كوچبر نوبن بولاتوفو وتجاري تهديدات أردوغان جمارة وكي ملات أم دار نوكافن أم خدوني الشهيدي حذر شهيدنا أم في عفريني أم تجاري أخي خوج عفريني بار نودن أم نورن اجدج مرة أم أخو خبر نودن أم وكي ملاتي كرد أم سوز ددن أم بشتي باكي ويا باجي بسكنن وأم تم بهيز بن وبقوات بن البشتي وانو لهمبرگ فين دولتا ترکشینین افنی جیانا خویا نورمال دومینن و تکزدیکن کو اوج هر اگر را آمادنه و به هفوکا ام دوج افرین برنادن هل وسط خوش گفن ارتشا ترکیه و دبیجن نوروز رشو دنگ امریکا افرین نهاجي ام برخددن آمده نوچگاهنامه خجان فرقین بسکایپ براستخواب مرایکو بویرن گرینگ ان سال 2017 بنا بیرامه خجه تو خیرات برنامه چوبون قوبندن گرینگ ان سال باریکو دو باندور لسر هستو جیانا گل کرنه بله هلبت ترکیه جالک بویرن گرینگ تایبت کریزو کشین سر سیاست دروات بوله از خودم بحثا لسر باندورا سر آکوردا بکم مخابم وقتی 2016 2017 بکردا پر بخیر در باس نبو و دزانن سبه دوزا روبوسکیه ششمین سال بگرد دوزا روبوسکیه که 6 سال بری لودر و دزانن فروکن شرع ترکیه به مبستا کو تروریستان یعنی اندامین رخصنا پکه که وانگات بوده امتخوزن تروریستان بمب بکن 34 حف گندی قاچاقچی بمب کربو شل 6 سال دو زمان انجام داد نه دو زمان لدادگاه مافی مروان اروپایی به احتمال یک مثلا کو ترکیه جبه دوزه جزا بخوا لی وکی کون دزانن یعنی عالی سیاست داشتی ترکیه یش بو کردا ایسال بخیر در باس نبو مادام مج روبوس که دست بکرد خواستم بحث فرهاد انجام بکن که یکش پارلمانترین هدف بو اوجیج گنده روبوس که بو درکت بو پارلمانتری کرد و وجی جزای حبسه خور نیز 4 سالت حبسه داد من اجبر وی که پارلمانتری ویشیش دستی هات سندن تبینها 4 پارلمانترین هدف پیش دستی آن ها سندن هجمارا پارلمانتران جپنجی نه داخلسم پنجی چاران وکی دنجی امتکارن بحث بکن هجی روش شارداریان عینیه منتظرن کو کایومان حکومت دست تابو سر شارداریان کرد هفته و 8 شاردار نهاد هندردانه یک جوان احمد ترک منزن روسپیه کی کردا بو سیاستوانه کی کردا بوجبر تمنه خوی ماسن او هات ببردان لی روش بو شاردارین دن مخابن هجی و سایه حمید هفته دانه لی هلبت بریار رفراندوم سرخبونه کردستانی باندورا خل بدراجی چکر تایبت عالی هسته دا جبر که ونزان سالک برای بریار خواسری هبول باکوری کردستانی لودر ابو سدم کو ویرانیک پرمازن چه به همی سیاستوانه وان ورنگرتن و گلک تسکفتی وانج دست وان چون بریار رفراندوم عالی معنویات داد سر بدر باندور چکره یعنی عالی پسیکولوژیک تاجبوی کردن ابدو سال نه سالیم بخیر نمتکارم سابیشن لی وقتی که امدنیرن چه باندور که چه یعنی اری شهر و باشر پاکشن خوشن لی مترسیک مثلا سر جیانا خلقه چه بیه تایبت ونزان پشتی روش آورته ایلان کنه روش آورته پارلمانتو یعنی امتکارم ارکی پارلمانتو اجدستان هستندن ترکیه به بریارنامه قانونی داده برای وبرن و بوام بریارنامه امتکارم بهشون که هم سر سیاست فانان هم سر خلق ساده جگلک باندو چید کنش برکو به هزاران کس سر بوام بریارنامه به کار هاتنش کار هاتن آویست داویتن هر بوسا دکارن اجبر گوتنه که خوب پیوه که خوب پارو کرنه که خوب سر مدیا جواکی به سالان حفظه دا بیننش بروی باشه خجل تو گلکی ونکی رشپین چدکی او رشپینیت دمال ناو کلان از دیگری هی گلو یعنی گل داویه ساله سرسال هر وقت هیوی بندواری تنه بیرا مروبا گلو دمال کلان دیگری چیه گل 2018 چه دخواده چه هیوی دیگه يعني ديمانا بقشتي صار حميان باندورك تشيكريا لي هلبت هر كيس ناخوزن هبيه خو وندا بكن بس ما ترسيه كي هي ناخوزن بدنجي بلند فان بين زمان
اما يعني دخواز هری مزن شيء اود بشن کو پیواژو دیسا پیواژو که چاره سری دیسا دوار سیاست دل هف کرنا کا آشتیانه و دموکراتیک دخواسم لی کریارن و بریارن هی هلبت دل دکه کو خلق نکار بندنگ خو پرسیده بلند بکن لی دوار سیاست دا یعنی دوار سیویل دا جست کارم بحثا هولدان کی نو بکم بلو دکه سیاست تابلو راشا کم دست نشان کر هفته بوریل آمده جوینه کی گرینگ هبو لسر بانگوازیه که از بجم کمیسیونه که سیویل آراستی نکو گریدای پارتیه کی سیاسته کی هر بشن سیاستین کردی لباکور باشور یعنی چه KDP چه HDPش همی سیاسی باوریان کرد و روشنبیر و نویسکار گیشتن هفدوش بو هولدانه که بشم جبو چاره سریه یعنی لجنه که بانگوازیه چه بو که احمد ترک ناجی قطای عثمان بایدمیر و امام تاشعر فردا جمیلوغلو و روزنامه‌وان نورجان بایسال نورجان بایسال نام هفدوکت اوانات نام کمیسیون ایدانه و به هولدانه از کارم بجم که بصدان کردان آنیم با هفدوش بوی آواکرنا یکیتیا نتوی یعنی چه کنگره چید به آنچه چه سیاست که رنگ جدا از نظام اوجه هد نوا لگرین دانه لی اب کمیسیون هم دوار سیاست استبد آ ترکیه ده همشی از بشم 4 پرچه کردستانه باشه تشتکی باش تو نبو که 2017 تبیراته و که میناک کردن روجاوا باش دمشین پروژه خا گوادین من راپورت اکشی هبو کردن روجاوا باشن هلبت يعني اوجي يعني هبيه مازن اوا كو جدو پرچای تکچون چه بونه دستکفتیش دست شونه چاول ودریه يعني آخر بلکه او دستکفتیان سر ودر باندورا خل سر ودرج چونکی کردن الباکوری کردستان دوی باوری دانه او روشن کو ته چه کرن ته سر کرده همی سر دستکفتیان روجاوای کردستان راستی اجا هبيه هری مازن اوا کو او دستکفتیش دست نچن و دستکفتین و داره باندورا خو هم الباکور بکه هم جل باشور بکه هیوی کا بچوکه او جی تشتی کلوی داره بدست کبن یعنی امچا بشن کیف خوشیک چیت کد نوادلی خلقه دا لی ازوی و بشم یعنی اندی خلق نکاره اشکره بفکری ربه و کیف خوشیک خو عادلی خو لدربه و المیدانان نشان بده اون زنان بره تشتکی چید بول وان دارم میتینگ چید بوم گرسایی بگووند و دیلانان از بجم شاهی چید بون لی آنا تو نکاری باکوری کردستان تایبت از بشم تو نکاری بیجی یه بگه لی پیشکتن لوی داره هلبت عالی مورال دار سر خلقی دبه یعنی سدما که خوشیک مزنشی باشه خجام سالکی نوشتره و جه همی آمده را گل کرد دخوازن گل اکسپاس سرچاوا سرسرا ریوبریا امریکا یا ترامپ و نزدیک سالا که لسر دستهلاته و دوی دمیده پر گهورتن ده درباره پنابران ده هاتینه هوله او راپورت زیده تر رونیتینه سر و مجاره سالکا سوزان دوی ام سنو را دانین و دیوار آوا کین و گفل قانون امریکا ین به دهان سالان کونن قانون بناو ریز ریل کجبر نو دیگره کو پارا ورگرن لگوروی نرینه کو او سنوران ده پارزه و روشا آبوری باشتر دکه ترامپ دبینه کو اف بنگه که باشه لی به میلیونان کس دبینن کو اف تنه نجات پرستیه جوان کسن کو دجی بریارن ترامپن گنجن کو ده تمنک بچوک دهاتن امریکا پنابر او نجوانن جبو پارستنا دمکی ین کو پرانی آوان جوالات مسلمانانه لولایت که تیکل وکو نیویورک گله کس به دنگه که برز نرینا خود بیجن او تیوی واته کو ترامپ دخوازه بریا ترساندن هزا خواب کاربینه افنه پاراستنه او جمد ترسا لی پیدوینا که جبرکو ام به هفرا بهسترین آواکرنا پاشا روژه که لامریکا باید تشتکی نزلال پشتی ساله که جشروی لدادگه بریارا ترامپ یا قدغه رویتیه هشتا تجی بجی کرن بو خلک جه 8 ولاتان کو 6 جوان ولاتان پرانی آوان مسلمانن. حکومت ترامپ ای سال جمارا پنابران پیتر جنیوه کم کرنه. قناغا به کو ترامپ هندانا ویده که او کو هاتنا وان کسان قدغه بکه ین کو بره مالبات وان لامریکانه. هاندانا ترامپ و ویه که ده پشتی ایریشا ترور یا نیویورک کو گنجه که بنگلادشی بناوه اکایدالله هول دا بومبه که لتایم سکویر بتقینه. گناهبار برای مالبات خواه ویزا امریکا ورگرت بو. یاسای سروک بانگ لبداوی آنینا ورگرتنا کوچبران دگه. گر او یاسای بری هبا وی ریگر با لپیش وی کسی کو بیت امریکا. ترامپ سوز دایه کو او پیتر تند به جعالی کوچبریا نقانونی
لی آژانسا کوچبری یا امریکا دازانین که ای سال 14,000 کس کمتر جه سال 2016 هاتن درخستن جه امریکا. ای سال ما فرونشتن جبو پارستن دمکی بوان کسن جه ولاتن وکو هیتی، سودان و نیکاراگوا و ببرونشتنکان نقانونی دمهن بیدا. دمهانه دا ترامپ پروگرام پارستنا مافزاروکان آنکو داکا بداوی آنی جبو نزیک 800,000 گنجان کو به آوائک نقانونی هاتن امریکا دم زاروک بون. تیزانین کو دوی بری مهاسه یا سال 2018 کنگرس بریاره که لسر وان کسان بستینه. او بونا چرمه کو سرگون کرنه گرسه یا گلی روهنگیا جبور مانکو میانمار دست بکریه. رخصتن مروایی دی بیجین حتی نها پرتر 650,000 پنابر به زوره جه وارن خو حتنه درخستن. سرما زوستان گیشتی بهتری 650,000 پنابرین روهینگا آلیکارین خوارن و پیدوین روجانه گاو و گاو ارگانیزه دبن. لی هیلا بندواری دریجه و کلوپلکه من جبو مالباتن که بهتری 8 کسانن. او ده آن 20 کیلو برنج ددن ما لیتی رامناکه او مهانه و هادکن من هین تجاری بهتری 10 کیلویان نبریه. پروگرام جهانی خوارنه بهتری 20,000 تن برنج گهاندیه 185,000 کس لیده بیشه او نبس. براستی ام لمالباتان و جماره اندامین وان تماشا دکین. امی آریکارین بهتر بکن جبو مالباتین 4 حتی 6 کسان و هر وصا اوین 8 کسی و بهتر امی آریکاریا وان دقات بکین. دوی ام پیوستین وان پیگ بینین. اوین دبیجن ام برچینه و خوارن تیرامنه. راپرسین اکاوی داوی یا گروپا پزیشکین به سینور دیار دکه کب کیمانی 6,700 کسین روهینگی هاتوون کشتن ده ایریشن میانماری ده. وینین ستلایت چل گندن دن نشان ددن که آواهین وان هاتنه هلوشاندن ده مها 11 ده. افجی جمارا گندن ویرانبوی دگهین 354. در بازبون دناوان روشن دراماتیک کشتنا خشکو براو دایکو باوان لبرچاوین وان و هر وها دزدریجین سکسی دجی وان بوی لگور جواکاوان وگرا زود دیارن نباشه. تنها جمارا پنابرین کامپان گهشتی نزیکی 806,000 کس دناو دجی ین کو بری ایریشا داوی رویایی و پنابرین وک محمد عمار چه نشان وگری دیار ناکن. عرب برمان منزکن آدایون. ام با آسانی و ناگرین میاماره. اگر ام مافی خور نگرین. اگر ام بچین او دمه گلا باران کنو بکشن. نها ام و ناگرین. حکومت میانمار رد که هر تاوانباریه که کریارین هوانه دجی روهینگا لی ندیار کنگی آن اگر پیکاته مسلمان دی کاربه وگره. ده همان دمیده پیشبین کریزا پنابرین کامپان بو سال 2018 جی بردوام به. فیلم دارکست آور انکو دمجمره هر تاریخ یا در هنر جو رایت جیانا وینستون چرچیل تینه پیش تماشوانا که بیچاوا دیجن نازیان شرک مزن دایه. فیلم دارکست آور یان تاریترین دمجمر دم تنگاوی دیروکا بریتانیا ویندیکا. شیورمندین لشکر دگوت آلمانیا دورا 6 یکین هیزن بریتانیا و فرانسیان گرتبو لبر بو روش آوا اوروپا بروخی. لبوهارا سال 1940 روش آوا دشر دیجی آلمانیا دا هیدی دشکست. نازیان بلژیکا و فرانسا گرتبو. نما بو بریتانیا خبده دست. و دما هیزن بریتانی دگوش که دونکرگ یه فرانسی دا هاتین تنگاف کرن پارلمان بریتانی سرک وزیر چامبرلین یه نافدار به سیاست رازی کرنا هتلری گوهرد. وینستون چرچل جهوی گرد. شاه جورج ششم دشین دو چرچل تاویکو باوری هیا ریکورداوی خرابه. کساتیا چرچل یا هشکو جو خرازی کم دوست لدوروی هشتبون. شاه جورجی حزنه دکر ده صلات بدوی. لی فیلم دارکست آور یان تاریترین دمجمر شیان نوی خویادکا. وی خراستی ترسو گمانان کر حتا کو بریتانیا بخسر ریکا سرکفتنی لدجی نازیان. در هنر و سینماکار جورایتا دبیجا کساتیا وی سرنج راکیش بو. لایەنێژ من ڕاگرنگ گومان بوو. گوماناوی هەی سەدەمێ پەند و ژیربووناوی بوو. مندی ئەو بیرۆکەیەک باڵکێشە. گێری ئۆڵدمان ڕۆڵی چرچل بەباشی تینە.
وی گوت لە دەستپێکی وی گومان هەبوو بکاربە وی ڕۆڵەی بلەیزە لێخوا ڕاستی وێ زەحمەتیە کرد. لە داوی ئەس پرسییم گەلۆ ئەس دمەزە لێدا ڕاوەستم و بێژم دەوێ ئەم شەڕێوان بکەین لە دەڤەران و من تشتێک دەدەستدانینە خوێن خوا ڕۆندێک نەبن. من لێکولین لەسەر وێنەیان کرد ji بوو من خۆیابووک و ئەو زەڵامێکی بزەڤەر لڤین و پریژیانە کاریزمایەک بەهێز هەیە و زمان خۆشە. لەوی دەمی بریتانیان دگوت ئەم ڕاستی شکستنان دەبن لەسەر ئاردێ لەشکەرێمە تێژ ناو برن و ئەمێ بێن داگیرکردن مە پێتیڤی بە دانوستاندنین ئاشتی هەیە بتنێ چرچل نەبە. نەوەکا سینەماکارن بەری خەک و چرچل وەکا کەسێکی هەستیگران دایەوێ نەکردن. ئۆڵدمان ئەو وەکا مرۆڤێکی ڕوحسڤک و بهن فرەح داناسکردن بە تایبەت دگەل خەڵکی لە دۆراوی وەکا ئەلیزابێتیا وەزیر و کابانیاوی کلمنتاین. بێ تەماشەکردنە دارکست ئەوە یەک دزانە کە چاوا چرچل و گشت بریتانیان خواخست خەتەرە شەڕێکی بە هەموو پیڤانان شەڕێکی بێسوود بوو لە دژی بەدکاریە. لێ ئەف فلیم گرنگە ji ber vegêrana rûpelekê giringiyê dîrokê û bihayê wî wek karek sînemê. Zêdebarî wê jî peyamekê ruh ne ku divêt demokrasî bêparastin bi her bihayekî hebe. Kampanyên maziniyê cîhanê hewl didin ku atmosfera cihên karê xwe ji bo karmenda baştir bikin. Ji bo vê yekê çendîn çalakiyan pêk tînin. Ev yek ji performansa karmenda bilindtir dike. موزیکژنên vê orkestrayê hesêbdarin, endazyarin û bisporên teknolojiyê ne li kompanya SAP ya Almanî ya çêkirina programên kompîterê. Piştî ji karî temam dibin, her yek amîrek muzîkê wekî kemancê, çaloyê, zurna û trompetê heldigire û li hola orkestra ya kompanyê dijenin. Muzîkjenên nûgehiştî yên kompanya SAP ji gelek bisporan pêk tên û derfetekê dide wan ku ji yekdû fêr bin û deng û rengekê dide vê orkestrayê û hemî dirafê wê borêkxirawên xêrxwazî diçe. Di kompanyeke ku dixwaze pêşkeve û serkeftî be di vê demê de gelek giring e ku xelk bi hev re kar û hevrêzî bikin. Ti çalakî nînin li cîhanê ku tu karibî bi lez reaksiyonan ji bo hev bikî wek tu di orkestra de be. Di beşekî biçûkî çerkeyekê de divê tu li kesê dîn guhdarî kî bersiva wî bidî û topê ji hev re bişînin. Ev e minake yeke mîna hevrêzî ya baş e di nav xelkê de. Rêvebera vê orkestrayê Johanna Weidkamp ku di sala 1997 de tevlî kompanya SAP bû, dibêje tiştkî neseyre ku endazyar û şehrezayên bîrkariyê wekî hevalên wê bikarin amîrên musîqê bijenin. Xanima Weidkamp li zankoya Leipzig ku berê bi navê Almanya Rojhilat bî muzîk û şanogerî xwendiye. Piştî ketina dîwarê Berlînê ew ê li buwarê zanyariya teknolojiyayê xwend. Piştra derbasî buwarê kompîterê bû. وەکی هەستەکە هەوڵدانێ ji بû te çêdike ku te divê fêr bibî û her tiştekî bi durustî encam bidî. Her wisa nîşe te dide ku tu nikarî dest jê ber dê heta çirka dimahiyê û pêwîst e tu wextê xwe baş li hev bînî ger te bi vê serkeftî bî. Ana Medîna ku berpirsa wergêra projeyan e û kemancê dijenit dibêjit muzîk yek ji wan ezmonan e ku tu dikarî li gelek buwaran bikarbînî. Ger tu pêk ve muzîkê di orkestrayê de bijenî, tu pêtir têdgehî. Ne bi axiftinê, lê bi muzîkê hez bi grûpa xwe dike û ev grûpe nêzîkî hevdû dike. Ewin ku digel hev di hunerê de kar dikin, tê her wisa di buwarê profesyonel de jî baştir bi hev re kar bikin. Bridget Bale, profîsora medya û peywendiyan li Zankoya Berlînê ya hunerên ciwan dibêje, jenîna li gel orkestrayê karê li gel hevdû xurtir dike. Mebesta herî giring ya orkestrayên hevbeşiyên Almanî ew e ku muzîka klasîkî beşeke ji keltûrê neteweyî û gelek Almanî ji zarokî fêrî jenîna amîran dibin.
تماشاوان هجا ام هاتین داویا برنامه و هفته حتی هفته پیشم بمن خیر و خوشیده دم باش